Lupur me no district to jolo Pito Yen chalo yo achel Michael Aloka ikien gange. Ludiro acholi nyoro chwe chwingi matek mada malupe ki Cato ngom magene wachini tie kabalo beberu padan mapat ikien gang. Dong Pingo wel cemeti tie ka APIRL mal tutwal le ikarman mapen tie ka lake mapat. Ajoli kanen lo Angeya mucho Wan Luo TV itum chabet man ki an pat Robert Larobe. Lukien gang minwe district rojolo program manyen pa district me Pito Yen chalo yo achel Michael Aloka Loka kutwal le karman mapentie motuo. Gen wajani gen ke kate ke program man minano kit magiramo ke lukade beberu ikin pin mapat kon nogi karo ke dati ke program mandi ki mete ge Pito Yen maromo APIRL dek mwa achel. La church pa Wan Luo TV Johnny Sano chaka chono bernoya kong wanen ngom eno kelo ki konu. Podlu fu gen ge wajoni fu dogo tek maluki ki Aloka pin pieni pol yen uno ki tom ma pola ta kani Pito Yen man ubukonyo gen matek total iluker me fu ma meggi ikar manyim won koma beach menuya district Emmanuel Orach wajoni Pito Yen man tieme ilumalo rome gwako kaberu maurumuwa metu ki fu kelo Aloka Gin na wati neno ne eno beru peka ma wando mo kiri kumwa tong yen Aloka me ping ino naka yang peno ya kai kot naka yang poro ko choni duma der kume duma duma ngwen ka wachako neno kot endo ola kire mo kiri bene ken duma berni jwe ko pen yaw dano chamo ken tuoy poro bale chi anong pa bi ye na chiro nen teko ki way wando chanong lweny yuga ki pasen pia biche luya poro lu ngom mo peja de jimi wenti ci Pingo ye gena ko mantin mero wetto mo yendo beri wa tiago goko yen wannon ko Pito Yen ki APIRL lu mo xani Weng I i cer no yan mu pe mirna dong tiene ka ini Pito Yen ni tap goko ko Aribet kumeno Nancy akumo ngad matiu ki dul palufu amation inwaya district wajoni lokme Aloka pin tika bolo pero iwilobokolo chiman mero ripoching iyo me Pito Yen. Since the people came back from the IDP camps, there's been a lot of deforestation for commercial charcoal burning. People are clearing the trees for creating area for farming. Investors are coming in. I work for agricultural farm. We are farming more than 3,000 hectares. If I change that is more than 7,000 acres. And you know what it means. We clear large sums of land to create space for planting crop. And if we don't plant trees to replace such degraded areas, then we may not have trees standing with time. Kidmeno bene Dennis Kumakech la fuachel me Puron sub county dok bene la kansi la beach ma en Piero nyanya ka chel ki watermelon wajoni Pito Yen man obikonyo matek lufu ikar me anyim la fuachel matu wa Pito Yen Weng I di porni dano tu pale no kan ma watiu ki tractor down town mi re poro dong ba o tu pale wa yen ma chono dong duku gari o pok ko beri tikar wenye ken pin magito gi mi makane gi tikar lord ale go dan wa yen lord dok chen yen ka ko re go no wen po be no gi ma cha la fu ana wa dina kana ne yen cham mu ken mo per gi doi te yen bo ko kan wo meter ken gang ko beri yen ter go per wa char wa le ko ken we pak ta ko wa tie gi mir mit teru magong kala lien do parti mo ken non jorni mi ma cha la fu yen wa per yen Metu kidmeno Alfredo Lak la fu me gora foyo sub county irwatene ki Wan Luo TV uteruni pero me Aloka pin tika kilu pero ilok me fu afura nyugi e kangwen pera nyugi duma der ya chamne ko me bacha cheore matek nyugo wo chengo je ki do boro wa ni o piti ko wenye na men so peda be kar mo eken cause ni ampidu chamu Chamala gemala beti me ko chambi ne ya fu por eneo ma fu fu kamera ki kon di bati chon eno wango da ka da fu da pera di ko kene
kuite gere notichon yang ba pete kere magani cause ni me ma ta para die kamo kala ga APIRL kudi ka kot ga chwe kuite predat pe la manja kimi magani so be apia lo ping matie en wa ku tunya do dum do bade Kitung chel bene, Holy Moses ojok la kansila beach me pamin ya isap county. Onyuruni yen tichetie mapol dok kilu chente e ching la fu kai guago mabe. Yen karbo chente chi. Kai ni pero yen makiru ni ge mabe chal mi yen ki fene ki gara no. Ini charro no e chente. Kun dok bene ki yen madung ko berbe madung da clear yen ni kai yen ma ki pero mabe guago mabe. Namu ko yen Mirni wakati ka Pito Yen ipajo wa mekonyo lweny ikumaloka loka piny pien ludir wajo ni lobachuli biberu aro kache pewa gwago kaberu maurumu wa pi Wan Luo TV Johnny Sani uchara chon Inoya District Ludira chulo karo kitamgi mapat malupe kichato ngomatika tanyo twali iya chuli region kongi wajo ni Lutira matino mati kin pinno mirgo nenne gi gwa ngom te kwar mate ko twal piem ka piki kero ngom iyo mati adukine biberu kogo wanen lo Angeya mu chunyi Wan Luo TV matota tie kabino kany Mirime chato ngom iluba chuli futi matek no twal ichwiny luak man pi mirime chente mautanye kumkar wego lutela tekwaro ka chel ki lutela makiyer gi ayera wigu chungwo e ngom makitim me joko kit me chato ngom man Prime Minister meke kalkwaro atiak Justo okot oteroni goro lima bene mati yukidi South yukidi Paris ya tiak sub county uno ngene matek yu mete kwaro kon man kitiku chato ne bot balalo lok pangami loko ki charo bene wak goro lima ko ba ulima mati machalo meku chame mela mogi lwony ngo gu eni kala mogi mo charo gu dano neni ni unyo la polgi unyo machame kalongoni mamego eni ki charo ki piyo jone bena piya ni gu chari lok mo peye manu jomu piyo pichi gu gamu chende ge gu nuro jomu charo kenyu lum ti pero nino duju nina deka ngwen eni pati ka yoe ki ilo mama mamega parwot Gibini wacho warga weki dokchen wacho warga ma uchako chak ki wil wan wape itiere wan wape utika noro jami wan wape ka udako pero dongi waini wa binde konywa Won koma beach me Amur district Michael Lakony wajo ni wek luba chuli udong umiero ki wek lok me chato ngom Moriwa cher Kimgang en wacher makor por en kiniga mati churi dan pat an wori kirpin chero kini ke kwano dana bi no ngara chen don kapela laga no ngara chen laro dano ma o cheni wigi me charo ngom lungu man no LC5 man no LC3 man no kansila ma bi man chena ngomu oyi widano Gimo mir ki gwaki gang gwago gang we wana jiji menwe yo ai wiwa wabiru kita wa gwago ki gang wori kirpin ando mo kene gona chim la konya tiki ngom e ka mia re konya no chupe a churi to dui mo chala nera awai yen kama yen ye e pa pe kup am piera biru link me biru ki chieni wia me connecting in e do mo kene kan tiki re do tia Gine ajen met yeno nyan kole mene mamiero wilo ngom kwene para tira tiak mene Kidmenu bene won kompa chuli parliamentary group ma bene tie la member me odmo ko chik ma chung piluak me klak not Amur district Anthony Akol omeruni a chuli giluchan pien miri pa chuli pere maneoni ngo ma omiero ki tim piluak We are the highest contributor of poverty in Uganda. That is what we are contributing now as a region, as a sub-region of Uganda. And what are we known for? We are the highest contributor of poverty in the country. How can we use that figure so that we become the highest contributor of wealth in the country? So that can only come out
if the agendas are straight. What is it about education? What is it about water for production? What is it about the roads for trade? What is it about our land that people are selling on the land? And if we don't get serious, in the next 10 years, we will be squatters on this land. The majority will be people with money that has come from all other areas to this area. Because we have failed to provide alternative for our people. They look at land as a source of income now. Karibet kumeno, la wirudi man David unen achana Mario, ukatini lutela kilwa, umieruguri pe me jokulok me chato ngom. Actually no yam por ngom, kimego. Ni in pe tuko kimeni. Pero na actually na ngom machalo gino in pe tuko pere. Tiang gin mamini ko. Dog gin magwa ko in kadong ko ni pere. Si chato ngom. Tie kumbedo dog ane teach madano no na tima. Menyuti dano ka mero teach. Dano mero jeme man nongo yo. Anto bena chente ka unonge. Kaya nano kakare. Kama kito ye yan kibala ko ni Weng I chuli kan ki kama kiti achate ngom. Kaya no kit gino mo makiti ka Cato ne manyuru ni man ngom makichara ni. Chenta ne kiti yubere. Man nyuru ni ngom no miaro pa kichata ka chara kulong. Kaya ne kichara ngom kau bikunyi. Achano meduni umier lutela ukony kore wek lok me chato ngom I achuli ogiri kako chiromo doko tek. Kiri ka wono yor jeme dugi be android ne rot kati rot nyopyo rot chung anto mero rot chung wono katie. Pene ka onero chato ngom no daro makiyar ka yare kitika Cato chingi tange Pingo won kom yuwe ki komi ma chel pe gero mo kwaro ket chat mo ke kan ne pian tian lok ma chat mo meno ne pe oyong gen pian gin ma daro tika chat e ngom pije me ma chope pe ma chope ko me daro chat ngom ni me goro lien ni me chulupan mere be ano jomo pana ne chuku pana la bo chato ngom ono be ping pia no ro ma wati ye kumbe de manyutu wan du juweng omiero wanen ne walok e wono kangiyo pa ka pagwa chok adai kien gan kai chero bere churi pa met dok bere la tera churi nyola dire churi pa met piana na ro ken madaro la nya kore anto gien mano kitika timone ya paka nyokar mo kene do tera ya bene la nyo jimi nyoki konyo daro ki la nyo jimi to to len chato ngom kitomu yan na makar Lok me chato ngom putie miero tit matek ma omiero lutela ka achiel kilwak gukate ka jokone pien kako chilo bacholi ikar me anyim bibero goji palurok. Pi Wan Luo TV, Joni Sani uchaka chon I Amoro District. Chat cemeti mapat parwajani pinti matek bot gitu twal ke nero pingo wel cemeti tika mete chera nyim gen wajani ke nero mot wel jimi magiti ko me yupo cemeti benati maracha twal eno we nero ni wel cemeti tika mete ni chake mwaga enni inoni bene wel cemeti chako mete o chaka chilinga li APIRL we beach o APIRL we beach makombe mo logone inoni gutia chel mi cemeti chochok te we li APIRL we bungwen wanen matute kibola choj pa Wan Luo TV Joseph Ofono, Matiei Tororo District.
District ma Tororo achiel kuom meno e piny ma Uganda ka mawuok chon ong'ere rotimo simiti. District me nitie kod chuma simiti adek ma Tororo Cement, Simba kanyachiel kod Hima. To kata bed nende ni district me ong'ang kod chumin matimo simiti, medruok mawelo simiti kunyalo bolo jowoko. Ka jono ma jotana simiti kiri gi jono ma jonyiewo aora, gime kunyalo weyo jo ibero. Nwang'ere ni welo simiti moedo chon tie i welo masing gana 25, pama nwang'ere chako i welo masing gana 34 tundo ising gana 38. Ambassador Hardware amobedo achiel kuom kamitanie simiti itindi ma Tororo. Jomejo wacho paka medruok mawelo simiti ber opusa jono ma joyiko. Wan juma watana cement ni dhano machoe ma oro cement. Ka watana wabe wakidho wa omo. Kama omo ya wanwango bo medere. So pake nwango medere abaki bi medo. Idhano miti business kila bidi business ikidhi kitani losi. Ochieng wacho paka medruok mawelo simiti me ochoko miyo jorwenyo jonyiew mathoth. Ongoe retailer matana ri dhano machoe manigi meni moro je mamedo welo cement. Cement iwelo mwatanie same. Cement mo bila cheapest same ka gana 34. Igana 34 no. Wanango just gana chiel kosa even less. Jono ma jotimo tich mageto i district ma Tororo bende jowinjo litho i medruok mawelo simiti. Nitie projects kweth muchungo ma akutha weyo gi keny wegi mere jowacho ni we kutho cement welo mero giki e piny to wela neno medera meda minyo kiri nitie munwang'a tieko chako anitie gi chulo jotich wuok i pesa makwani la wuok yukune ropiri paka wachako wayiere to wandiko agreement to nyo anachako. Inwang'ruok ni pama ji mathoth jobedo ka joywak medruok mawelo simiti, wabedo ka wathoko chumin matimo simiti mopokere i district me mito niang' gimokelo dinyo me. Chuma simiti mong'ere ni Tororo Cement amobedo kifumo marapena tundo iye. Ka pama me ochoki medo welo simiti didek wuok i dwe mar adek oro me. Jaduong' matelo mitani i Adech me obedo ka wacho ruane ke gimejie bero pusa medruok mawelo mo. Transporters have increased their transport rates, though the cost of raw materials have not so much increased. But the problem is the fuel. Also locally here, we are picking raw materials from Moroto and Kaserem. That one here, the transporters are also using fuel. Wach pa jaduong' Wamale ongoe pokruok moro je kod jaduong' Hit Raval matelo chan ma mitani ichuma simiti mong'ere ni Simba Cement. To bring the raw material from Kenya, from different places, the transporters have also increased the transportation price. So that is also affecting directly. So we are forced to increase the price several times. In last 2 months it went 3 times. The prices went up 3 times, and that is the direct reason. Kada bedi nende ni jimaju oro simiti jo yuak bei mere idho malo, jumaju yiko simiti jo pakere paka jumaju nyeo simiti utieko medere. Our customers who used to take very many trucks, because we want everybody to get cement, we have scaled it down. If somebody was taking 10 trucks, we have scaled it to 7. Even though we were producing as per our capacity, we could not fulfill the market demand. So currently we are working on our capacity. Very soon we will have a double production. So then I think this problem will not be there. We will be able to serve very comfortably both local and export demands. Jima jotana simiti kanyachiel kirege jonyiewo mere, jowacho paka kinen welo simiti kunyalo gike piny, jima thoth jokidho podhi dinyo maka kare. Kuola bedo matek. Ota gima duong' itiyo bori iripo duoko inwang' kanindo. To kinyi inwang'o ni kanindo kaminindie welo idho. Yenwang'o ni jiju ya chako gwegal doko jugiki ichalo, junindi chalo, jugwegal kose rupiri mojo idho.
dhano kia nyalo bedi pikipiki obino ti town akodok chalo je gweyo gandere. So if work government ko mako eriji ni angowani ango makelo gime aneno jima kwethi jikidho weyo geto jima kwethi majuti business jokidho doki chalo to regiono ma joyiko simiti ongoe gima duong' ma jojo nyalo timo kineni welo moku giki piny. If the prices of fuels continue jumping, continue galloping, going up, then automatically we shall not have any option but to maintain ourselves in the business. Otherwise, if we scale it down, then we are going to be eliminated from the business. Maybe our inventories, they can increase our inventories, the storage capacity of fuel. So we have enough reserves. Even if there is a crisis for 3 to 4 months, even for 6 months, we must have a reserve for fuel. Iloka Angeya mochwiny gi Wan Luo TV, an Jojo Fono gi Tororo. Man kelwe ya gir kemiloka Angeya Wan Luo TV ki an Pat Robert Larubi. Program mukena tika bino omete kineno Wan Luo TV. Utiano wo obed mabe.